Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata CAB du lo na lan tira mi pui pung khom awanga buaina chuak zuin Mizo zirlai tele khwalzin engemaw zata ti tangkhan mek te chomdol na sarkarin athok mek voin khan ram chung hun dang rualin Mizoram district hrang-hranga National Lock Adalat buat sai ani asama nun phunga panga ya curfew po thla dul le ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Ganga lui then fai nangai tuana National Council for Ganga thut khom masaber akai hruai Information and Public Relations Minister Pulal Ruat Kima chuan sarkar lai puin Citizenship Amendment Bill CAB ati hlotlin ta kawanga marchak state le mundanga du lo na lan tira mi pui pung khom awanga boina chuak zuin Mizo zirlai tele khwalzin engemaw ti tangkhan mek te chomdol na sarkarin a tho thu asoya khwalzin le zirlai hrang-hrang tangkhang te chu ramchunga Mizoram House hrang-hranga le mun hima te da in an eile in turte atul angangai tua sakin OMA Mizo welfare te nen thei top an chua mek ani atia hetila hian khwalzin tangkhang te hi a theina china chuan state transport bus manga khoi hmun atang poa thiar chuak turin sarkar ain pe rengani ati helung oilona awanga boina le harsana chuak hian zia lam apan thret ni in sarkar chuan a hria Mizoram sarkar ai o tu Mizoram House hrang-hrang Kolkata Guwahati Shillong le Silchara Joint Deputy Resident Commissioner te kaltangin boruak a thi thlai reng thu Minister Pulal Ruat Kima chuan a soi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Citizenship Amendment Bill 2019 India Parliament pass ani theinana MNF party le Lok Sabha MP te che dan chungchang thirin MNF MP pusila ro sang achu Mizoram mi pui ai o parliament a thutla ka an ngai to lo ti voin khan thu chua siamin an soi CAB chungchanga hian MNF party le Lok Sabha MP pusila ro sang ate hi in thanlaya an thutiama an ding zo lawani an ti MGNREGS mi pui in hlona sum la pek lo chu Christmas thil pek atan Central Sarkar chuan cheng noi sangria zaria somruk pasari apek bel kumin August thla tangkhan MGNREGS noi in hlona hi Central Sarkarin poisa aron pek hlei theilo awangin job card holder le khotam taka VC te chu an mangang man hleya he harsana hi hriain Rural Development Minister Pulal Ruat Kima chuan tun thani ru khan Delia kalin Ministry of Rural Development a Secretary Pu Amarjit Sinha chu a office a hmuwa Mizo te hun pui Christmas lo thleng tura chung kotin summa mo na san lai ani awangin Christmas ma ngein he sumla bat hi release turin angena RD Minister ngen na hingai poimo in sum hi release anita ani sarkar thu chhuat tarlan danin heng sum te hi mi puya kauna direct alu turania Mizoram pumpuya job card nei omek chung kwa nuai khat sing kwa sangsari za somni pasari te tan ni somni pakhat in hlona adaya tuna hian MGNREGS noya hian mi pakhatin ni khata cheng zani som pakhat an hlo mek ani tun thanin hi khan cheng nuai sanga zathum somriat pahni centralin asang son to boka heti hian kumin sang ni som pukwa sang ni som ni chunga mi pui in hlona tura MGNREGS noi Central Sarkarin asang son to zong za chu cheng noi singli sang thum za som pariat anita ani voin khan ram chung hun dang rualin Mizoram district hrang-hranga National Lock Adalat buat sai ani he hun man na pui ber hi Mizoram State Legal Services Authority MSLSA office New Capital Complex Aizawl buat sai ania Mizoram Puma National Lock Adalata case lut zong hi awain sanghajak thum somriat paruk ania he huna hian judicial officer le pension chuak to mi pasari advocate pasari le social worker pasari ten heng thuboi lut te hi an ngai tua thuboi te chu atlang puin bank loan ba in thina chungchang te poisa ba thin na thuboi te ram in chu thuboi te ani thuboi za somnga chuang chin fel ania sum fai cheng noi za chuang mu chua ani bok Lok Adalata hian thuboi nei ten an mani ngei inlanin an har sanate dan hnuai in rem na an siam thina Lok Adalat hi mipuite court ani angein mipuite nan hlutin an hmang tangkai thin hleti kan correspondent thudon na chuan asoya kota thuboi rei tak in chia tur le sum tam tak sen ral ngai thin kha hun rei lo te chungin in rem na hmangin thuboi te chin fel thin ani in rem siam na hmanga thuboi rem hi thuboi nei tu te ril rudam na le rem ti na ani thina wangin a himbi ka thubuai nei tu teril ru adam bok thin dan pa ngai ang chuan Lok Adalat thubuai rem to da chu kota appeal thei ani to lo wangin a nget bik ni in District Legal Services Authority ho tu ta chuan an soi ani Lok Adalata thurem to
zom le du lo te ero chu courtin a rhem thina lok adalat hi mipui te court ani ange in tangkai taka mangzel turin MSLSA member secretary puwan la len mo e chuan mipui te angen ani Sport Minister Purobat Romoy Roy te chuan voin khan Mizoram Gurkha Youth Association Conference voi somli pathumna Aizawl Maubok Primary School Kotabuat sai Ahman Puya Gurkha te huai sen le rin omna chu khovel riat tham ani atia Mizoram apo namdang le Mizo te chunga harsana an siam ve ngai lo ati Mizoram a hian namtlem jok te kutuarin Mizo poi soilo tam takin nunna hlutak an chan toa Mizo te le Gurkha te chuan poi soilo nunna kan lo ve ngai lo atia Mizorama minority group dangten Gurkha namte enton sedu thu asoi tourism minister nibok puroba romo e chuan Gurkha thalai te chu sarkar bu sai program liana an namlam an entir dan turangai tua pui tur thu asoya sports lama Gurkha thalai te mason tur po sarkarin angai tua tur thu asoi bok ITC minister nibok puroba ta chuan Gurkha school tan computer pasari apek tur thu asoi bok ani he conference hi pu anup chachi MGYA in akai ruaya namlam zai pol zai le mimal zai nen hun man ani tukin khan mamit bazar veng children sanitation club kumthum tlin lom ania he hun hi mamit district urban development officer dudo pusi soilhira chuan atel pui pusi soilhira chuan UDNPN wedin bazar veng children sanitation club 10 kumthum lai mai mamit bazar veng faina konga malatura an loading ta chu lom omati tho soya CSC bazar veng malak na chuan an veng chunga po ra tha chuin bazar le a chevel en kol le wonna konga malak na chu lom omati tho soya final le thiang hlimna konga malak na mai ba ka bidang te zirtir tu an ni na chu fak omati tho soya he pola tel tir tu no pangnu le pa ta chunga lom thu asoi bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Asama nun phunga pa nga ya voin khan curfew po gauhati darkar sari tha dul ania Dibrugarh municipal huam chunga darkar ruk tha dul le ani bok gauhati chuan mi pui thanem tak chu chole chome lamin bazar laman kala zirna inte ro chu gauhati le mundanga po khar alani darkar somthum parukuliam ta chung khan state chunga tharum tho awm to lawa boruak thalo vengin security force te uluk takin anla duty reng bok ani Meghalaya po Khasi Hills District huam chunga Lamdiang Gri le Sadar Police Station bial chunga voin khan darkar ko chung choma lamdar soma changa zan indar sari thleng curfew tha dul ania zan indar sari atang hian curfew chun zom le aniang heti lai hian voin khan chief minister le chairman nibok Konrad K Sangma kai ruai Meghalaya Democratic Alliance palai te chuan Union Home Minister Amit Shah an mua Amit Shah ne na hian state chunga inner line permit ILP man ve an nor ani Amit Shah bula hian thren om state Assam te boina awanga nitin mamo ei turan tlak cham thuan thlena Union Home Minister hian arang thayang bera low and fel atiam ani West Bengal chuan Citizenship Amendment Act du lo na lan tir chhun zom ania ani ni na atan voin khan mun engamo zata motor kong le rail kong te dan pin alani Murshidabad North 24 Paraganas le Howrah ate tharum tho report ania Howrah le Silda in car rail service po akhai lak bok ani Governor Jagdeep Dhankar le Chief Minister Mamata Banerjee ta chuan mipui te chu in beng daya muanna vong him turin an ngen ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Kanpura National Council for Ganga thutkhom hasabera kai ruaya Ganga lui then fai nakalmek Namami Gange project here ho ani he huna hian Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi Union Minister te Prakash Javadekar Gajendra Singh Shekhawat Dr Harsh Vardhan RK Singh Prahlad Patel Mansukh Mandavia Hardip Singh Puri le Sarkar lai puile state sarkar officer liante antel bok ani Prime Minister chuan Ganga lui then fai nakal lai te aenfia hemiatan hian thuro na pe bokani meeting ma hian Prime Minister chuan Namami Ganga Mission Puala exhibition buat set loa he exhibition a hian Ganga lui then fai nakal me ka tho to te tarlan ani Ganga lui a hian simau nula tui hok luan kor a kho lu ta hei hi he luya tui chekor in chung lu lian berania kumza somni paria liam ta chunga Ganga lui tui ti bol hona saber tu ania Namami Gange program noya hian Kanpur atanga Ganga lui tui cheluang lu som parukjinga som pathum chu lui then thiang hlimna atana
asong bol na mun common effluent treatment plana huai lu ani to ani Chanchinthar puan ti top main Chanchintlang pui CAB du lo na lan tira mi pui pung khoma wanga boina chuak zuin Mizo zirla tele khwalzin enga moza ta ti tang khan mek te chomdol na sarkarin athok mek voin khan ram chung mun dang rualin Mizoram district shrang national lok adalat buat sai ani asama nun phunga panga ya curfew po tha dul le ani Prime Minister Narendra Modi a chuan voin khan ganga lui then fai nangai tuana National Council for Ganga thut khom hasaber akai hruai chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani